niko barakubwira ngo la reaction nyuma y'icyo nakwita nka defete kudatsinda kose ntabwo ari defete ariko kudatsinda Apr nanone abibana nka defete yaba kuri Apr no kuri Rayon kuko cyari guhita kisa n'igishoje rwose kuri umwe nka Rayonsports itsinda Apr hariya nge rero bihitemo gana igikombe cy'inyarugenge kibonye nyiracyo. Izo mbaraga rero ziri mentale zo guhita bakora nyine izindi rani zindi mikino ikomeye zigomba guhera uyu munsi. Nkabibonamo ko hatarimo equilibre de force cyane nkurikije squad ya AS Kigali abakinnyi babuzemo, nkareba forme Rayonsports yari irimo, nkagerageza no kureba tableau ikimbwira surtout kubijyanye n'uburyo bw'imikinire ku makipe yombi, wenda ndebye mu ma departement nagiye mu kureba imikino cyane wenda yabo uko areponda ku bintu runaka. Nka Rayonsports imaze gutsindwa ibitego 3 gusa, AS Kigali itsinzwe 9, bikakwereka ko AS Kigali harakantu ko yego defense simbi cyane. Burya defense ushaka gukora average ntubone igitego per game, uvuge ngo ni match 12 ibitego 12 byarinjiye ukumva bari munsi somehow hari ukuntu bagerageza ko defend. Ariko kandi nayo muri ntuza y'umupira w'Ikigali nubundi ninjira ibitego byinshi usibye mu makipe nyine navuga ngo mato, ariko no makipe makuru nubundi ntiyakunda kwinjizwa byinshi. Nkabibona ko Rayonsports mathematically ku mupira si imibare cyane, ibitego 19 imaze gutsinda kuri 13 bya polisi, ibitego 3 imaze kwinjizwa ku 9 bya polisi, n'amanota arivuga Rayonsports 30-23 ya polisi. Sorry ya AS Kigali nabanje kwishyiramo polisi. Hari uburyo umunzani wanjye Joseph Mbabarire ndawubona cyane, nkanareba none na match gibahuza. Burya ni kipe igira bet no ari nka Apr kuri AS Kigali nashyiramo akantu, ariko kuri Rayon ishobora kutaba match yindi bavuga ngo nukuza kwinyuriraho, ariko ndahereye akantu gatoya karuseho kuri AS Kigali muri head to head mu mikino 29 ya makipe yakinnye. Rayonsports yatsinzemo 14, Apr nako AS Kigali itsinda 6, banganya imikino 9. Icyo gihe Rayonsports yatsinze kuva 2009 kugera 2024, kuva 2009 kugera 2024 AS Kigali na Rayonsports bakinnye imikino 29 mu myaka 15. Rayonsports yatsinzemo ibitego 37, AS Kigali itsindamo 26. Uyu munsi ni ikipe ya mbere igiye gukina n'iya kabiri, ni match yegeranye cyane, turi buze kubona match nziza. Abakunzi ba Radio Rwanda muze kwikurikira. Ngabo reka ngushimire cyane ko witabiriye ubutumire bwacu. Urakoze cyane. Abareyo baze Robert yarabivuze ejo bundi aravuga ati abareyo nubwo match yabatari yacu baze bayuzure kuko iriya presence yabo iradufasha, irabafasha cyane. Nshimiye nawe ngushimira ariko natubwira. Murakoze cyane, ngira ngo nakongera kwibutsa uko abantu bagura bati yego na kanyenyeri 939 bakurikiza amabwiriza. Ngira ngo umukino wa AS Kigali na Rayonsports ku mwanya wa 5, hanyuma ibiciro ni bya bindi ni 3, 5, 10 na 20 na 30 muri VVIP. Abantu baza kwinjiza imodoka zabo bishyuye tike za VVIP n'abayobozi bafite za invitation. Imiryango yose irabikinguye, no kuvuga yose itanu yose irabikinguye ku buryo abantu baza kwinjira nta muvundo. Ikindi nakwibutsa nuko icyo kunywa icyo kurya byose biraba bihari ku buryo nta bantu bari buze kwicwa n'isari. Nkavuga rero ngo umutekano uraba umeze neza, protocol imeze neza. Nabwira rero abakozi b'umupira w'amaguru kuza kwitabira kandi baraza kubona match nziza. Quel meilleur gagne reka